Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo dagiti tips kan adal para iti naldaw. Topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Oras sa mga idol, alas 5:52. Tuloy-tuloy apo titiman para gabi pinadama ginagtangal daw. Dito ay Topiko. Kapita na idol Glenn, sakbay nga intayo iti weather report at iti inex scheduled power interruption notice. Okay. Nga inapasa kada tayo ni idol Joey C. Kuna na apo mi a member consumer owners ada schedule a panawagan ti kuryente kareti sumaganad nga aldaw oras kan lugar. Ay okay, so han nga may lang aldaw. April 13, 2026, itatangal daw mga idol, Monday, from 7:30 a.m. to 12 noon, 4.5 hours, Katlawag City. Some parts of Barangay 50 Butong and Kabungaan A. So, ito is south of the river. And then, April 14, 2026, Tuesday, ito na bigat, 9 a.m. to 12 p.m., 3 hours, Paway, Paway. Some parts of Barangay ng Guyudan. Ano yung kay Pajaya? And 3 hours ni Jai. And April 15, 2026, Wednesday, 9 a.m. to 12 noon, 3 hours, Sarat, some parts of Barangay 7, San Manuel, Sitio Patad, and 3 hours. And 2 p.m. to 5 p.m., 3 hours lang, Lawag City, some parts of Barangay 44, Zamboanga. And April 16, 2026, Thursday, 8 a.m. to 12 p.m., 4 hours, San Nicolas, some parts of Barangay 15, San Jose, and Barangay 17, 2026, Friday, 8 a.m. to 5 p.m., 9 hours dito mga idol, San Nicolas, some parts of Barangay 23, Santa Cecilia, Sitio Tagipuro. Dahito yung panagawan ti kuryente ket paset ti panagsimpa ken panagmapintas ti sistema or system improvement tapno mapatib care ken mapaurnos ti kalidad ti linya ti kuryente karagit ti nadakamat a lugar. Agyaman kami ti panakawat nyo ken panakisagana kuna detoy INEC Ilocos Norte Electric Cooperative. So ano sa ito na bara mga idol Iso nga di gijay ko, madamdaman di agi ko kayo na di power bank kasi. Aga imbak kayo apo iti kuryente karagit pang power banks yo. Alright. Ag-withdraw tayo ta power bank. Kagapik sa bank, power bank. Alright, oras na yun, mga idol. 5:54 na po ng umaga. Ito yun po iti weather report. Mani po na po iti DOST Pag-asa. DOST Pag-asa, please come in.